Adesigo Diebode Dios, Bae Milagre non asiden mi. Un dia ciego mira la luz aún, el luz glorioso de una paz, Jesús. No, 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 nunca, él baila gami, nunca, él abandonami, nena noche school, al día de prueba, Jesucristo nunca da la en eso, Jesucristo nunca da la en eso, Jesucristo nunca. No, 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 nunca, ella baila gami, nunca, ella abandonami, de la noche school, a día de prueba, Jesucristo nunca da la en eso, Jesucristo nunca, Jesucristo nunca, Jesucristo nunca. No, 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 nunca, él abandonami, nunca, él baila gami, nena noche school, a día de prueba, galaga en eso, Jesucristo nunca, Jesucristo nunca, Jesucristo nunca. Jesucristo nunca galaga en eso. Ondo conosco pastor, aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Jesucristo nunca talaga en eso. Dios menciona a mi hermana. Bom me envía más de casa, Señor. La nos sabemos palabra en Génesis 3:20. Pero promete que se nos quema bom venir también. Avançar. Na un jovencito. Amén. Na yo jeune. Nós queremos bom venir à noite. À noite, à manhã. Nous disons bienvenue matin. Amém. Nieta de nossa irmã Lena. C'est petite sœur Lena. Acabei de back na corção for esse irmão. Quando você conta bom menino. Também muito bienvenue matin. E seu irmão também me inta Germain junto conosco. Amém. Nós também também bom menino. C'est eu deux frères. Tu danta nieta de nossa irmã Lena que aqui riba já minha irmã Mirelle alabança Jesus. C'est petite sœur Lena, eu te ce matin. Amém. E na essa que na corção Bonairo Caba. Il était dans Bonairo déjà lui-même. Então conta a bin que tipo bini? Já Luna ela bimbi corção back se caso mama. Bonairo back for Saint Martin. Il sorti ce matin vient habiter encore dans Bonairo. Amém. Quando você bom menino? Amém. Nós vamos separar a classe da minha inta. Amen. E Gênesis 3:20. Gênesis 3:20. A classe de juventude está aqui para dentro. Glória a Jesus. E classe Gênesis está capaz de andar. E nós podemos ocupar isso mais adiante. Nós também ilustrar algo riba. E borte aqui então suficiente grande para ter para trás já. A menos que botem voa de águila. Nous avons occupé chaise devant eux parce que nous avons bagage pour illustrer sur le tableau là. Gênesis 3:20. Genèse chapitre 3 verset 20. Mamãe para meu irmão acaba a mensagem de semana passada. Moi te voyé by frère semaine passée, message semaine passée là. Pues nós vamos repetir, não sei se que estudio ahora aí. Et bien nous pas répéter, mais nous allons continuer avec étude ça. Los hermanos de habla hispana, los ujieres van a estar repartiendo los, ¿se llama audífonos? Audífonos. Amén. Los hermanos de habla hispana, que los ujieres pueden pasar y dar a los hermanos que no entienden papiamento. Mi hermana entiende. Génesis 3:20 nos lee palabra de Dios, de nombre de Tata, de Yu y su Santo Espíritu. Amén. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Nous prenons les paroles à notre papa avec petit là, esprit, Genèse chapitre 3 verset 20. Adam et madame li non li relève Ève parce que c'est lui-même qui maman tout le monde qui vit sur terre. Gloria a Jesus. Alabamos Dios. Alabanza a Jesús. A nous prier matin. Dios está bota grande, bota maravilloso, bota precioso. Dios, mitad orar y alabamos santo nombre, Jehová. A todos nos reunimos en lugar aquí, Dios mío, para donar alabanza, para donar adoración, Jehová. Tata, nós vamos invocar para receber, Deus mío, para receber chão, para receber toque, oh Senhor, para receber, Senhor, sanidade espiritual e físico.
para recibir palavra, Deus mío. Amém. Então, se abo papiando com nos vida, glorificamos mesmo de maneira especial de nos vida, amém. Jeová, de tópico que nos interessa aqui, Deus. Do nosso sabedoria e inteligência, Senhor, para trazer a palavra para adelante. La gota de nós é conhecimento e sabedoria de arriba, Deus mío. Comunicar com o povo, amém. Vou conhecer o qual o povo te mestera, amém, tata. De nome de Jesus, me dá pedido e amado danke, Senhor. Amém. Glória a Jesus para sempre. Vamos por cinta. Nous allons chita bien-aimé. Glória ao Senhor. Nós vamos diferente parte. Nous différentes parties. Nós vamos ter que mais dilante do estúdio na sheet just 4. Nous allons un petit peu plus devant dans l'étude là. Um que mais. Glória ao Senhor. Alabança ao Senhor. Amém. Estou andando aqui na glória a Jesus. Glória ao Senhor. Nós vamos passar nosso começar que estudo de família. Et semaine passée de commencer avec l'étude de la famille. Tem diferente ideia nan, pensamento nan, Différentes idées, différentes pensées yo, tocante família, au sujet des familles a ça. relação entre esposo e esposa. Les relations entre monsieur et madame là. Subi mais de action ticket ou vai sair pela internet. Nós saludar também nós olhando na internet, alabança ao Senhor. Nous saluons tout le monde qui branche sur internet. Amém. A relação entre mama, tata e junang Relation maman, papa et petit yo. e suegro nan. Et puis belle-mère ou bien belle-mère yo. Nós mira como último semana passada Semaine passée nous étions comme la dernière. que união entre homem e mulher Union entre garçon et femme là. está consistir de três dimensões. Il consiste de 3 dimensions. É parte físico, Partie physique là, psicológico psychologique e é parte espiritual. et partie spirituelle. Amém. É parte físico, Partie physique là, de momento que dois corpos físicos vêm juntos. c'est dans le moment que deux corps physiques ça réunit ensemble. Essa aqui é união íntimo entre a pareja nan. C'est union intime entre pareil couple yo. É união psicológico, Union psychologique, tá busca para satisfazer desejo nan. chercher pour satisfaire désir yo. Amém. Satisfazer seu desejo na maneira amor, companhia, compreensão. Tant que l'amour, compréhension, compagnie. Amém. E o amor espiritual Et l'amour spirituel, tem amor que te reflete de Deus de nossa vida. Amém. c'est l'amour qui reflète petit bon Dieu dans la vie nous. Glória na Senhora. Vai onde que é monitor de mim. Glória na Senhora. Amém, romanan. Ora uma pessoa ta casa com outro Les que deux monde mariés ensemble, para solamente satisfazer parte físico, seulement pour satisfaire ces parties physiques là, pronto le encontrar com dificuldade nan. très bientôt il y a besoin avec difficulté yo. E nós estamos mira hopi bia, Nous plusieurs fois, ou nós estamos buscando pareja, les que nous cherchions pareil, tem hopi bia ta buta muito mais importante ribe parte físico. en pile fois, en pile monde mettait en pile important sur partie physique là. Amém. Pero uma relação ta consistir de três dimensões. Mais une relation qui consiste de 3 dimensions. E ora na casa e é físico que não gusta, começa a cambiar. Les qui sont mariés physique et remet qui change hein. Ora não tem base mais para matrimônio. Les ça pas gain base encore pour foyer mariage là. Passou vai enamorar de um físico. Parce que Física. ou te remet pour physique là. Amém. Ora uma pessoa busca solamente parte psicológica só, Les que moun chercher seulement partie psychologique là. também lo encontrar problema. Même gens tout li joindre avec problème. Tiene que buscar solamente sentimento, amor, ora bota enamorar. Gen moun qui cherche partie l'amour seulement les que ou remet. Então ora é sentimento fria. Les que sentiment ça vient fret. Não precisa você não tem nada mais entre nós. Et puis on dit comme ça pas gain rien contre nous mêmes. Nós também é amigo. Et ta couche sans minouiller. Lá nós laga outro. À nous laisser l'autre. Tampouco tá bom. Même gens tout ça pas bon. É três dimensões aqui me se tem dentro nos relacionam. 3 dimensions ça a besoin gagner dans relation yo. Amém. E tem bia nós também egoísta. Il parfois nous égoïste. Porque tem bia nós busca sentimento na de relação. Et en plus fois chercher sentiment yo dans relation Sem ter conta que desejo não sans rendre compte que désir yo e a dificuldade não de partner. et difficulté partenaire là. Quando falava Senhor, mas uma vista solamente ou nós chega na três dimensões aqui, Jean que moi dit c'est malais que nous arriver dans 3 dimensions ça yo. é um espiritual, Ça qui est spirituel là matrimônio, et mariage. é um espiritual, psicológico e físico. Dans ça qui est spirituel, psychologique, physique. É matrimônio tem a sua verdadeira existência. Mariage a joué une vraie existence là. Parce que agora é matrimônio sua raiz está basada
entre otros de amor de Dios. Parce que c'est là ça l'amour racine l'amour ça est basé dans l'amour bon Dieu. Sin Cristo Jesús de nos vida, Sans Jésus-Christ dans la vie está nous, difícil de un amor perfecto, hermano. c'est difficile pour nous bailler bon l'amour l'amour parfait. Cristo está assim a nos que amor. Parce que Jésus-Christ apprend nous qui ça qui c'est l'amour. Bible também diz Dios está amor. La Bible dit que bon Dieu c'est l'amour. Alabanza al Señor. Nós mira semana passada também Nous te voyons semaine passée tout, que é parte íntimo físico partie intime nan, physique là. tá algo Deus estabelecer. C'est bon c'est pas que bon Dieu établi. Pero tem matrimônio tá encontrando problema. Mais il y a un mariage qui joue un problème. Pastor anda mira isso aqui como tabu, algo não bom. Et parce que il y a un pile mariage bien foyer ouais que bagay ça c'est bagay qui pas bon. Dor de abuso que o inimigo assim de intimidade sexual. À cause habile el mi en fait dans intimité sexuelle. Tem certo pareja que tá coibindo mes de parte aqui. Il y a aussi des pareils couples qui corrompent tête yo dans partie ça. Amém. E tá bota a relação boa e pressão. Et puis mettre relation en bas pression. Me que pedir de Haiti. Moi je veux frère Haïti yo. Se mano axa besom coisa que não tá quadra. Et si que moi dis un bagay qui pas d'accord, Isso amém. Amém. levez main. Mas só escute par de mensagem back tem par coisa que não tá quadra. Parce que attendez quelques messages, il y a une série de paroles qui pas sorti d'accord. Por exemplo, no estudo de Apocalipse. Par exemple dans l'étude de révélation, Mas bisa sangue de mártir nang. et côté que pasteur t'a parlé de 100 monde qui t'a servi bon Dieu yo. Ela traduzir sangue de mama de Jesus. Qu'on y a même traduit dans le sens de 100 maman Jésus. Tá total outro mensagem. C'est un autre message. E o direcionar. Personne ne pas réactionner Vamos escutar algo estranho. Isso amém. parce que si vous avez un bagage qui là qui est étrange pour vous même, levez main. Me vai hobby purra. Parce que aller bien vite. Le dois se importa ore e não tô como certo coisa não, pero E puis- que você cooperação, irmão jogar. À cause de ça, il y a problème pas capté, c'est peut-être ça moi voulais coopération non. Amém, irmão. Adam ayama Eva su casa. Adam terele madame li Ève De Gênesis 3:20. dans Genèse 3 verset 20. Passou a ser mama de todo ser humano. Parce que c'est lui-même qui maman tout le monde sous terre. Gênesis 3:20 diz e chamou Adam el nome de sua mulher Eva. Adam bay madame li non li relève Ève. Adam do nome na ture bestia nang, Li bay Adam te bay tout bête yo non, ture palo nang, dans tout pied bois yo, ture para nang, tout oiseau yo, ture pisca nang. tout poisson yo, E Adam do nome na sua casa também. et puis Adam te bay madame li non tout. Por quanto ella era madre de todos los vivientes. Parce que c'est lui-même qui maman tout le monde qui vivent sous terre. Alabança na Senhor. É relato bíblico, não vimos nos quanto tempo nang abiba den Hof de Eden. Et relate public là, il pas dit nous combien. Então vimos nos quanto tempo nang abiba promego Caim anase. Il pas dit combien de temps ils vivent avant Caïn été fait. Pero solamente avisa que depois que Nawaro expulsar, Il dit seulement après elle a été filmée au dans le jardin amém, Caim abini. et puis Caïn été fait. De Gênesis 3:24, Genèse 3 24. Caim tem promejo, amém. C'est Caïn qui c'est premier petit là. De Gênesis 3:24 avisa, Genèse 3 24 il dit echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. c'est comme ça, il mettait Adam dehors sous bon côté sous les levé dans jardin. Il mettait quelques anges chérubins à qui ont manchette clairée coup di feu nan men yo. Yo tap dragonné dans toute direction pour empêcher moun pocher bon pied bois qui baille la vie. En Génesis 4:1 avisa, Genèse 4 verset 1er dit y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. laisse Adam coucher avec Ève madame li vient enceinte, li fait un petit garçon, li relève le Caïn et puis il dit avec concours bon Dieu, moi gain un garçon. Não sei quanto há na Bíblia junto, Nous pas connait combien de temps ils vivent ensemble. não sou, Pour compter, predicador de nós com a calculação há, il y a un prédicateur nous qui calcule 100 ans, nós não sa, nous pas connait, pero na Bíblia temporada não sou de Hof de Eden. mais yo vivons une époque, yo même pour compter dans jardin d'Éden. Na conhecer outro. Yon te connait l'autre. Você tem matrimônio, Bíblia me diz, ora boca casa, Yo ça dans mariage plusieurs fois moi dit que au fin marié, tradi conhecer outro. traiter de connaître yon l'un à l'autre. Amém. Prometo botar mais responsabilidade, ribe matrimônio. Avant mettre plus responsabilité sur mariage là. Na Bíblia houve tempo junto, não dois só, Yo vivent en pile temps pour continuer yo deux seulement. e compartilhar com o outro. Et puis yon te partager à l'autre. Prometo que junam abini de Avant- relação. Avant ti moun yo vinn fait dans relation ça. É relação entre maior nang e na junang. Relation entre parents avec ti moun yo. Se nós vamos em
Proverbio 22:6. Si on est dans Proverbe 22, 6, A relação entre maior e najunan relation parent yo avec petit yo, é mais importante de uma família. est très important dans une famille. Provérbios 22:6. Proverbe 22, verset 6. Salomão te diz aqui não, Salomon dit là, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ba yon ti moun principe li doit suivre. Jouk li mouri, li pap jam bliel. Tata e mama Et papa, maman, tem rol grande yo gen yon gros rôle para instruir na junang, pour instruire ti moun yo, para ensinar durante a ensinança de palavra. pour apprendre yo enseigner yo parole là. Amém? Nunca tem vano. Ça pas jamais fait. Anche tem yukta apartar fora do Senhor, Même si gen ti moun yo qui sorti dans chemin bon Dieu, pero a palavra eita queda sembrada no coração. mais parole ça a toujours été simé ou bien planté dans cœur. Não sai caminda. Yo connaît chemin. Não sa onda não tem que. Yo connaît qui côté pour yo aller. Porque cada quem é responsável da própria salvação. Parce que chaque monde responsable pour délivrance yo. E tem enviado tomar decisão não robes Gen des parfois yo prend décision tromper et ça de abandonar a vida. à cause de abandonner la vie. Noemi, dor de necessidade que apresentar, Noémie à cause de nécessité de présenter, abandonar a casa de pão que está Jerusalém, Bethlehem, il était abandonné Caïpin qui était Bethléem para Moab, pour aller dans Moab. lugar impio. Yon place, yon côté impie. So, supostamente aí é o momento ele tem mais prosperidade. Parce que soi-disant, moment ça c'est un moment qui te gagne plus prospérité. Pero ora ela vem back for the Moab, Mais là qu'il retourne sorti Moab, onde está Noemi. yo dit mais Noémie, Era Noemi significa algo dulce, amém? Noémie si pas tromper son bagage douce. Ele disse não chama-me Noemi, Il dit pas relem Noémie, chama-me Mara. il dit relem amer Amém? Para sombra me tá amargar. parce que moi gagne un cœur amer. Ela vai yen Il allait plein Moab dans Moab com sua casa, avec madame com li, seus dois yunang, avec deux petites lio, e ela vem baixi, et puis il retourne vide, sem casa, sans sem monsieur, seu yunang, sans petite lio, com nuera moabita. et puis avec yon belle-mère moabite. Amém, irmão? Mescos que o pródigo, Même j'avais petite prodige là. ela vai yen. Il était sur la caille papa le plein. Tá te donando minha herência. Il dit papa bam héritage moi. Pastor Bibia nós pensa, Parce que plusieurs fois nous que penser passa aqui? et peur ça, Que gosto que nós sente que aqui? joie nous sentir ça là, Que tranquilidade aqui? tranquillité ça, Que tá continuando no mundo. il va continuer dans le monde là. Não tá verdade. C'est pas vérité. E aí o pródigo vai yen. Petite prodige ça était allé plein. Ela vem back baixi. Il retournait vide. Sem nada espiritualmente, Et spirituellement sans sem rien. nada fisicamente. Physiquement sans rien. Pero aí o pródigo Me- agora instruído em casa de sua tata, Mais petite prodige là terrible instruit dans caille que é papa palavra. na parole là. Então ela tem sua necessidade profunda, Et puis là que dans nécessité profonde, ela acorda. il songer Em casa de minha tata, dans caille papam, aste crianam, même en domestique yo. tá mais me hokumi. Yo plus meilleur que moi-même. Me saunda me tumbai back. Moi connais côté pour me retourner. Me tá lanta M'a levé, e me tá regressar. m'a Amém? retourner. Pero danke a Deus que tem também que não te abandonar e tá queira perseverar de caminho do Senhor. Mais merci bon Dieu tout gain qui pas abandonné ou été persévérer dans le chemin Seigneur. Instruir é muito em seu caminho, Instruit ti moun dans le chemin, e anque ele vira biel, même s'il vient grand monde, ele não apartar de je. li pape jamais oublier li. É palavra que ele quer em seu coração. Parole ça prêté dans quel. Instruir literalmente significa na espanhol Instruit littéralement li veut dire ensinar el niño a mamar, enseigner ti moun nan, sin beber leche. apprendre ni boire lait, Amém? Sin começar com disciplina é muita. apprendre ni commencer discipliner ti moun ça. É mais importante para nós porque nós chamamos for de chiquito. Li très important pour nous guider ti moun yo depuis tout petit. Se você começar com 3 anos, 4 anos, Si vous commencez à 3 ans ou bien 4 ans para instruir boiú, pour instruire petit toi bota lat. ou en retard, Foi mais trempão tem que começar. c'est depuis plus bonheur ou besoin de commencer Para instruir boiú, pour instruire petit para toi, disciplinar boiú. pour discipliner ti moun nan. Tem caminho da correto, amém? Dans le chemin correct là. Sin disciplina, Apprendre ça qui sin discipline, estrutura, apprendre sin structure, obediência, apprendre obéissance para MS, pour lui-même même, para sua vida, pour la ville, para futuro de trabalho. pour futur dans le travail. Amém? Para muito para funcionar como deve ser. Pour ti moun nan doit fonctionner genre soit de fête, Se genre você pas de não fête. tudo isso aí depois ele vira fracasso de Si vida. vous parlez tout ça yo, après la vie un dérangement dans la vie. Amém, irmão? De uma maneira saudável, Une façon santé,
El matrimonio mariage là, es una balanza de tres partes aquí. li doit gagner une balance dans trois parties ça yo. No te sigue de unidad de familia. Si no te pregunta aquí arriba, no te sigue. Si pas une question en l'air là, n'a continuer matin. Entonces, bueno, por esa bomba atrás, bien que más delante. Eh bien, si de va capable ouais bien pour lui venir plus devant. Nos cambia el arco, nos bota sonido 36 aquí arriba. Nous changer que nous mettez 36 en haut ici là. El sonido 24 cuadra, nos bota un nuevo enang. Eh bien, 24 yo, nous mettez une qui 9 dans mi-temps là. Para ti más frío aquí arriba, menos frío. Pour qu'il y ait plus fret en l'air là et puis moins fret en bas. Pues voy más adelante y alaba Señora me hinta. Pour Amén. venir plus devant et puis louer bon Dieu le matin. Génesis 2, 23. Genèse 2 verset 23. Es unidad de una familia. Unité dans la famille. Alabanza al Señor. Dios está bueno y maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Génesis 2, 23 y 24. Genèse chapitre 2 verset 22 verset 24. Alabanza a Jesús. Voy de unidad de familia. En bas unité famille, hein? Nos vemos aquí. El hombre está recibiendo a mujer. Nous parlons que l'homme là, garçon, il recevoir femme là. El pareja está separada de suegro, algo más importante. Et pareil, la couple là, pour séparer, sortir dans belle-mère, beau-père, c'est très important. No está dos más, pero un. Yo pas deux encore, mais yo c'est un seul. Y ahora nos vemos aquí. El hombre está recibiendo a mujer. Quand nous parlons côté que garçon a recevoir femme là. Amén. Génesis 2, 23 te avisa. Genèse 2 23 il dit. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. L'homme là, ouel, lui dit, ah, fois ça, mais yon qui même gens avec zol, c'est zo moi, chel, c'est cher moi. Y a relé le femme, parce que c'est un garçon, li sorti. C'est peut-être ça, garçon va quitter papa avec maman pour mettre tête li ensemble avec madame li pour tout défaire yon seul. Dios ha puesto un sueño profundo arriba a Adán. Bon Dieu mette yon sommeil, il fait yon dormi très profond. Y ahora Adán estaba dando sueño. Et puis pendant Adam t'a dormi comme ça. Mi mesmo daquele tá sonho, mi daquele anestesia Dios tá dando. Mon papa croit que c'est dormi t'a dormi, moi que c'est anesthésie bon Dieu de bali. Então, mi dá sonho, na abre parte de mi barriga, mi tá lá dentro daquele seguro. Parce que si moi a dormi et puis yo ouvre ventre, moi capable lever, m'a senti ça quand même. Pero Dios tiene anestesia Mais tremendo. bon Dieu de passer une anesthésie. Y Dios saca un hueso de Je, Bon Dieu était un zocote dans lui-même. y de hueso e Dios atrae Eva. Et puis à cause des os ça, bon Dieu te fait Ève. Amém, hermana? Não sabe agora que Jonan tá bem forte de gente mulher. Nous connaissons que Timounio Kouni là, yo sorti dans ventre femme. Pero é problema gente mulher é bem forte de gente homem. Mais première femme là te venu sorti dans garçon. Na uma maneira, vou ver é nome de prometer com a procriar, alabança ao Non, Senhor. façon qu'on va dire que garçon c'est le premier mais qui t'a précréer. Ora Adam lanta foi de sonho. Là que Adam vient réveiller, Estava emocionado pelo qual que ela mira, il était émotionné d'après ça le te wea. pelo qual que Deus atrapa. Pour ça que bon Dieu te fait pour lui. Especial pe. Spécial pour lui-même. E ela disse, essa aqui é o hueso de mi hueso Il dit ça c'est zo moi e carne de mi carne. et puis chair c'est chair moi. Ela aceita Eva como regalo de Deus. Il a accepté Ève comme cadeau bon Dieu. Amém? Regalo que Deus a donné. Un cadeau que bon Dieu bali. A relação entre Adam e Eva é uma relação abrir e honesto. Une relation entre Ève avec Adam, c'est une relation ouvrie et puis honnête. No versículo 25 de Gênesis 2, nos poleza. Dans verset 25 on a dit Gênesis 2, 25. Genèse 2 verset 25. E estavam ambos desnudos, Adam e sua mulher, e não se avergonçavam. Il dit nom là avec madame il était tout uni mais yo pas honte rester comme ça. Amém? Nang dois estava da sunu, Tous les deux étaient tout unis e toch nang não estava tem vergonha. malgré ça yo pas honte. Nada tem nada de esconde para outro. Yo pas gain rien pour serrer une pour l'autre. Tem pareja tem vergonha de mostrar outro sua desnudez. Gain pareil qui gain honte montrer l'autre là tout nil. Amém, irmã? E não me certa assim. Et ça pas de comme ça. Se tem parte íntima de pagar tua luz. Et si gain partie intime besoin éteindre toute lumière. E belo pouquinho de acender. Et aucun baleine pas de rester lumière. Não, para que você? Non, éteindre bagay ça. Não tem vergonha. Ou pas Aleluia. besoin honte.
Den matrimonio tingmag. Dans le mariage, ou gen droit. E não tão picar. C'est pas un péché. Você tá casar como regalo. Accepter madame comme un cadeau. Ora nós começamos a mirar nossa pareja como regalo de Deus. Là que nous commençons à pareil nous comme cadeau bon Dieu. E nós começamos a aceitar e pensar que Deus mesmo a botar nós juntos. Nous commençons à penser qu'on y a même c'est bon Dieu même qui mette nous ensemble. Nós lo mira outro com outro wowo. Et puis nous commençons à ouais l'autre, garder l'autre avec un autre Dieu. Amém, irmão? Nós também que o matrimônio está quebrado em dia. Nous ouais que en pile fois, en pile mariage grâce journée aujourd'hui. West usa argumento a dia. West não usa argumento a dia. Juge journée aujourd'hui a utilisé un argument. Mas a incompatibilidade de pareja não. Eu digo incompatibilité na couple journée aujourd'hui. Antes na época tem muito mais coisas para divorciar, mas agora aqui longtemps tu besoin de un pile bagaille pour divorcer, mais journée aujourd'hui. West tem diferença grande de dois não é que não pouco tá junto. Journée aujourd'hui, juge dit qu'on a un pile gros différence qui dans mi-temps qui fait il va capable ensemble. Amém? E o bebê é pareja ainda divorciar. Et puis en pile fois couple ça yo divorcé. Parce que nenhum de dois parejas aqui. Parce que aucun dans deux pareils ça yo quer cooperar para resolver o problema não. Yo pas veut coopérer pour yo solutionner problème não. Para resolver a diferença não. Pour solutionner différence yo. Amém? Deus suplanta para tapa é mulher complementar é homem e vice-versa. Plan bon Dieu c'était pour femme te complémenter et garçon et puis une à l'autre. Pero ora parte não faz sua parte como deve ser. Mais les une couple yo pas fait partie par là comme ça doit faire. E outro tá subir terreno de partner. L'autre là il monte terrain partenaire. Irmão, compreende? Alabança na Senhor. Pues é complementar outro. Eh bien complémenter l'autre. Alabança na Senhor. Não tá só de automaticamente. Ça va fait automatiquement. Tá processo de matrimônio tá. C'est un procès de mariage allié. Tá processo que nós dois temos que brigar para alcançar o melhor do matrimônio. C'est un procès pour tous les deux capables de joindre ça qui est plus bon dans mariage là. É da tomar tempo para pareja não para ajustar na outro. Il prend temps pour couple ajouter une à l'autre. É da tomar tempo para partner não cambiar certo coisa não. Il prend temps pour partenaire changer une série de bagailles. Amém. Para ser pour viver junto de harmonia. Comme ça qu'on va vivre ensemble dans harmonie. O bebê nós temos que de noviazgo tá tem sonho não. En pile fois qu'on va dans ménage, ça fait ménage tem un rêve yo. Pero que o bebê agora não casa é sonho não aqui não tá vira realidade. Et puis plusieurs fois là que au fin marié, rêve ça pas vir réalité. Para motivo de rotina de vida. À cause routine la vie. Amém, irmão. Tá duas pessoas diferentes tá vindo junto. C'est deux mondes différents qui viennent ensemble. Irmã bisa acaba. Jean que moi déjà dit. Ora bo casa. Les que au marié, bon não queda bom mês 100%. Ou pas capable être au même 100%. Impossível. Impossible. Tem que entregar parte de bom mês. Ou besoin remettre une partie dans nous-mêmes. Nós também mais adiante também. Puis devant nous parler ça tout. E viva junto em comunhão. Vivre ensemble dans communion. É compatibilidade quando passa com o outro. Et compatibilité qui semble une à l'autre là. Tá começar ora todos cada está disposto para compreender. Il commence là que you chaque disponible pour comprendre. Para compreender seu mês. Pour comprendre tête lui-même. E aceitar é partner. Et puis accepter l'autre là partenaire. Botum conhecer quem botar. Ou besoin connaître qui est souillé. E botum aceitar a pessoa que vai casar com ele. Ou besoin accepter moun ou marié avec là. Amém. Tur suposicionam. Toute position lio. Tur ideia na meseguado que tá fora caminho. Toute idée lio besoin sortir dans chemin. Com a realidade que você tá viva. Para réalité que n'a vivre là. É pareil que na mestre pour papi abrir com outro. Pareil là, eu dois parler en l'ouvrir, une ensemble avec l'autre. Mais você ter confiança para papi honesto com outro. Parce que confiance pour parler honnêtement, une à l'autre. Para assim solucionar todo problema de presença do Senhor. Comme ça pour solutionner tout problème dans présence bon Dieu. Amém. Da Deus mesmo a pensa a ideia de matrimônio. C'est bon Dieu même qui pense venir avec l'idée de mariage. E Deus está pensando nós para praticar matrimônio com reverência. Et puis bon Dieu dit pour nous pratiquer mariage avec révérence. Com respeito. Avec respect. Com responsabilidade. Avec responsabilité. Amém, irmão? Pois essa é primeira parte. Et bien ça c'est la première partie, hein. É homem para receber a mulher. Nous allons recevoir la femme là. Nós vamos em duas partes. Nous allons dans la deuxième partie. É pareja. Pareil là. Nós vamos em dois. Amém? É pareja está separada de suegro não.
et couple ça yo gen pu séparer sorti belle-mère dans belle-mère beau-père. Algo mais importante. C'est vrai que très important. Mas ora para ilustrar nós temos ronchi parte links, Nous gagnons ronde dans main gauche. alabança no Senhor. Não, vai pagar. Eu botou meio verde. Glória a Jesus. Amém. Nós temos ronchi parte links. Nous gagnons ronde là dans main gauche là Que está ilustrar mama e tata de mulher, por exemplo. qui illustre maman papa avec femme là par exemple, femme là par exemple. Ronchi parte rex. Et puis ronde partie droite là Que tem mama e tata de homem. qui c'est maman papa garçon. Eu botou meio verde até sacar a luz. Amém. Até aí. E nós temos ronchi meio Et puis nous gagnons ronde dans mi-temps que está forma pareja. qui vient former couple ça. Mulher tem fora de uma família. Et femme ça aller sortir dans une famille, Homem tem fora de uma família. garçon sortir dans une famille. E não forma na própria On família. a venu former propre famille. É conselho pessoal que não está casado ainda e tem pensado em casar. Il y a un conseil pour moun pour frère ça qui va marier jusqu'au mais qui pense marier. Se você não pode sacar vou casar foi casa de sua mama baby valeu. Si vous pas capable vous être madame ou dans caillon la papa pour aller habiter loin, Não casa. pas marié. Amém. Se você mama também vai na praia, Si maman ou li habiter dans playa, busca casa na rincão. et bien chercher madame Rincon, Visiter, visiter, donner attention, bali attention, donner amor. bali l'amour. Pero se você casa, Mais si vous marié, não queda viver em casa, ni de suegro não ei, ni de suegro não aqui. pas arrêter à vivre dans caille, ni maman papa ou ni maman papa fille. Mes coisas ame comigo casar a forma nos vida, Même si on va prendre nous former la vie nous, e eu não tenho direito de forma na vida não mes. et bien petit yo tout gen droit pour former la vie même. Amém. Pouco te mama e tata não, C'est un petit cas qui c'est maman et papa yo. que se eu tem problema com su casar, Là que petit ça li gen un problème avec madame ni, posso escutar capable écouter e dar consejo et puis ba un conseil sem tomar parte para não. sans défendre petit là. Amém. Se ele reconhecer mais que eu tenho falta, Et si reconnaître même petit ça a une faute, vamos dizer se eu chama Juana, et si nous dit que petit ça relé Juana, se Juana tem falta não, pero a botar também roupa pia. et Juana a une faute mais on même pile fois, Anche porta se não tem caso agora aqui, même si ou là c'est pas cas ça, pero é tabicele. mais il dit ça So mama tá queda mama. parce que maman toujours été maman. Amém. Glória a Jesus. E mais importante Il est très important é pareja separar. pour pareil là pour couple séparé. Gênesis 2:24 bisa, Genèse 2:24 il dit, portanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. c'est peut-être ça. Garçon va quitter papa avec maman pour mettre tête li ensemble avec madame li pour tout de faire yon seul. De quando bisa é homem aqui não, Comment faire dire garçon là? como que é cabeça de família, Comme c'est lui-même qui tête famille, hein? é te promeia ma C'est lui-même qui premier relais para porter lugar caminho para viver com sua casa. pour gagner une place, un côté pour l'habiter ensemble avec madame li. Amém. Então muda para sua casa Li déplacer, changer aller la caille li, e sua casa está bem cerca de. et puis madame li a venir joindre. É pareja recém-casada, mestre larga mama e tata atrás para formar na mes biba. Et couple qui fait que marié a besoin de quitter maman, papa derrière pour venir faire la vie pour vivre. E Deus sabe se sabe que promete que tá tem suegro não, só tem suegro não, ora Deus sabe se sabe. Bon Dieu dit ça avant de gagner belle-mère avec beau-père. Pero Deus estava da sade suegro Mais não. bon Dieu dit que tu connais des beau-père et belle-mère. Amém, irmão. Nós escuta mama e tata, Nous même qui maman qui papa, mama e tata não ave noite. maman papa matin, hein, Tá algum dia que botem com lagal, ave mais hinta, botem com lagalos. va arriver un jour où bien pour laisser. Amém. Botem com lagalos, lagayu carga sua responsabilidade. Ou besoin quitter petit yo charger responsabilité yo. Lage cria suyo nang. Quitter yo occuper petit yo. Etingo lantanang. C'est lui besoin lever yo. Sem que me comportar dia me pode dele. Avant de dire je pas capable aider, Pero ti mama vai me inta no que dena passou do manheto. mais qui maman là qui parle la matin parce que besoin arrêter pour yo suivre petit là. E you atraso you. C'est petit là qui fait petit E là. te promeia ma para carga responsabilidade. C'est lui-même qui est en première place pour charger responsabilité. Então la casa, Eh bien, elle est mariée, lage tranquille. quittez-le tranquille. Amém.
Se você for trabalho bom, Si vous faites travail bien, nanda bem bag, já domingo, se bem comendado, il y a venu dimanche, venu saluer vous, cozinhar para nang, et venu faire manger pour vous. botar com um dia para nang, Ou capable ouais petit là un jour pour e vous. depois não vai biba na vida back. Et puis après, il retourne vivre encore. Amém, irmão? Amen. Mesmo que vai oportunidade, Même si on joue une opportunité, também tem uma oportunidade aqui. yo même tu dois jouer une opportunité ça. Deus promete que se suegro, com Bom suegra, Bon Dieu, avant d'exister belle-mère beau-père, abisse aqui. il dit ça. Amém. Alabanza al Senhor. O sea, Deus antecipa o problema que por surgir, Parce que bon Dieu qui t'a anticipé, ora pareja Problema que que da tem biba por- cerca su genderan. problème qui était pour venir, les que couple là li habité dans kay moun sa yo. Amém, irmão? Sim? No pregunta, pero un remarque. Según a mí, no solamente para que da biba en casa de suegro, suegra, pero me está también y hasta un hermano o hermana en que no me se biba en casa de pareja. Como que vem? Que me está casa, mi casa, mi nota dona como dice ça, mi nota permiti pa roman de mi casa o mi roman biba de nós. Não, eu biba mais ou menos. Amen. Amém. Depois eu dei 2 dias que sei não, Je suis capable de 2 jours comme ça, pero nesse time privacidade com minha casa. Não. mais moi, je suis privacité avec madame. Moi. Alaba. Não, irmão. Se você de acordo, bisa amém. Si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez dire Amen. Anche portar boa situação não tá assim, né? Pero vou bisa amém. Même si la situation n'est pas comme ça, mais on est capable de dire Amen. Olha pareja casa, mas tem privacidade. Les que couple yo marié, besoin de privacité. Yo. Não pode lançar cana maneira não que. Et vous pouvez lever, marcher, Jean yo vle. Of não? Glória ao Senhor. Temos caso de se sentir livre. En tant que vous vous sentez libre. Hermano Darío. Sí, ¿por qué no está ahí escrito la mujer? Pour qui ça n'a pas écrit la femme là? Hermano Darío Tabisa puntra Frère Dario mande. el hombre dejará a su padre y su madre Il dit garçon a quitté maman là papa y se unirá a su mujer. et puis il va mettre tête ensemble avec sama femme là. Y hay gente que dice no, pero no dice ahí que la mujer dejará a su padre y su madre. Mais il dit là non, il pas dit que femme n'a besoin quitter la papa. Alabanza al Señor. Y que hay gente que concluye que tiene que salir de su casa y vivir en la casa de la suegra. Et il y a des gens qui concluent dit que garçon besoin sortir la caille maman la papa et puis venir habiter dans la caille papa maman fille. Porque no está escrito ahí mujer. Parce que il pas écrit là pour femme là. El hombre es la cabeza de la casa. C'est le garçon qui chef qui tête caille là. Amén, hermanos. Sobre él está la responsabilidad, C'est sous lui-même responsabilité à y. primeramente, Premièrement, de buscar una casita. pour chercher un petit caille. La mujer no puede salir Femme ne peut pas sortir si no tiene hombre. s'il pas un garçon. El hombre sale, Femme un garçon sorti, tiene su casa, il a un caille, tiene todo. il a tout bagaille Amén. Y después et puis après la mujer viene donde de él. femme n'a vient joindre lui. La mujer también tiene que dejar a sus padres. Femme là tout lui doit quitter parents lui. Eso no quiere decir que usted no ama más a sus padres. Ça Como estima va botata ça va dire que parents mais maman papa encore Kubonda cuida nang, ou pas prendre soin yo, kubonda ayuda nang, Ou si pa- nang falta algo. ou pas aider aussi au manquer un bagaille. No, Non, la relación ta queda, relation toujours là. pero botingu forma bo vida. Mais besoin former vie. Tanto mujer como hombre. Femme là ou bien garçon. Amén, hermana. A mí como tata, me sabe, mi casa también seguro, más como seguro. Moi-même comme yo papa, Não me senti mal se me yuna não pode parar de pia. mon pas sentir bien si que moi ouais petit moi pas capable camper sous pied yo. Parar de pia, que es parar de pia en Qui ça veut dire camper? ¿Cómo? Levantarse sobre sus pies. Que pueden sostenerse solo, Qui va soutenir pour compte yo. maduro. Qui a maturité. Amén. Hay tata na que gusta, Gen parents yo qui remet pero yuna depender de nan para eternidad. pour petit yo dépendre yo même pour l'éternité. Não tá bom. Il pas bon. Amém. Bom, nós vamos trabalhar bom. Ou parce qu'on pas fait travail bien. Alabanza a Jesus. Se la casa, S'il marié, é tu vai viver seu mês. il a besoin aller vivre pour tête li. É tu produzir seu mês. Il a besoin produire pour tête li. Alabanza a Jesus. Amém, hermana.
Yunan grande. Et ti moun yo grand déjà. Sabe bariba na mes. Yo marié, yo vivent sous tête yo. E fin luna de pedir $100 com mama. Et puis fin mois venir la caille demander $100. E mama biel tu saca 100. Et puis maman grand moun a besoin Em vez de nantre $100 para au mama. lieu yo même yo venir avec $100 pour maman. Amén. Gloria al Señor. Yo hablo con libertad porque no conozco sus situaciones. Moi parler avec liberté parce que pas connais situation ça. Amén, hermana. E mulher também me sila com sua mama e sua tata. Femme nan tout qui te maman la papal. Bom ester bom momento não soco bo casar. Ou besoin moment là pour compte avec madame ou monsieur. Ter bo privacidade. Ou besoin privacité ou. Me pode dar romang luna, 2 luna. Pendant 2 mois, yo mon gars on fait on sait. Perdi 3 luna. Mais dans 3e mois, Que passou? et ça passé, Bota empezar aí. Amém. on va penser. E tem via para necessidade. Il y a des fois pour nécessité, Amém. Para necessidade. pour nécessité. Nós temos casa em rende. Alléluia. Nós temos casa em rende. Nous plein cas là avec moun. Com primo, com prima, Cousin, cousine, com tanti, et ma tante, com abuela. grand Para necessidade. pour nécessité. Pero botas trobe harmonia de Mais família. ou empêcher harmonie dans famille. Amém. Bom mestre tá bom, bo casar e bo junang. Ou besoin pour contrôler avec monsieur ou bien madame ou avec timoun yo. Amém. Glória a Jesus. E se mama vira biel. Et puis si maman vient grand moun, Amém. Quando não tá mete de bocos não. il va fourrer bouche dans affaire yo. E não que mandar casa de ende biel. Si vous pas voulez voir dans caille qui occupe grand moun yo. Um apartamento chiquilo assim de ronque de curar assim na mama biba de dia Et botar puis, cuidar. il y a un petit appartement tout petit comme ça dans coin dans la cour et puis il est capable d'habiter là. Se botar casar, bem. Ah, c'est si marié, amen. Glória a Deus. Pastor, me sei cuida nos mama não. Parce que nous devons prendre soin de maman nous yo. Tá panang nós tá querendo mundo C'est aqui. à cause de nous yo même nous dans monde ça. Mas uma atenção e amor. Nous devons attention l'amour Amém. So se não nós potei. parce que ça yo même nous pas capable là. Pero tu cos de balança e Mais- na seu lugar. Toute bagaille dans une balance et puis dans place yo. Amém, hermana. Nós como maior mas educar nos junang. Nous même comme parents nous devons éduquer petit nous yo. Fora chiquito, Depuis tout petit tocante com cuida ng mes. au sujet comment de prendre soin de tête yo. Pa ora chega na altura aqui de ng vida, Et là que vous venez à hôtel ça dans la vie yo, não po para arriba ng pia. vous capable soutenir tête yo camper sous pied yo. Mas se nós junang com para tomar decisão. Nous devons apprendre petit yo comment de prendre décision. Mas se não com expressar ng mes. Apprendre comment de exposer tête yo. Mas se não com explicar ng opinião. Comment il doit expliquer opinion yo. E também coisas simples, maneira coisas de assim de casa. Et puis bagaille très simple tant que bagaille pour faire dans caille là. Timbia e também será acostumar, amém? Et qu'il va falloir moi même de besoin habitué. É muito da crescer. Si mon grandi, Bom, não pode comunicar mes coisas com o Nebec. on va capable communiquer même gens avec lui encore. Não, se Non, oui. Bye. Allez, 17 anos. 17 ans. Mama me para baixo praia. Maman mon capable aller la playa? Não, Non, 17 anos tem. 17 ans Bom, não gain. pode contestar com não On somos. va capable répondre seulement avec non. Mas não e de contraste de. Faut ou besoin de dire non et puis pour qui ça de non. Tem muito de 4 anos. Les parents petit monde 4 ans, 5 anos. 5 ans. De com? Pour qui ça? Não tem mama diz, "Bo quer saber birombo grande, não?" Qui maman qui dit ou pensez que vous venez un gros garçon non? Com ele argumentar cubo. Non, c'est la argumenter ensemble avec vous. Parce que tinha idade. Parce que il y a l'âge. Amanhã é de 18. Demain pour le faire 18 ans. Bo tem cambiar maneira de comunicar. Vous besoin changer façon de communiquer. É tu compreender a hora é de conje cosnan. Vous besoin comprendre qu'on y a comment bagaille yo. E al final, Et puis à la fin, é tu obedecer. vous besoin obéir. Pero botin ko comunicar diferente. Vous besoin communiquer avec les différents. Se te cuide só eu estou 20 anos a casa, tá com não assim. Si arrive 18, 19 ans pour la marier, c'est oui non. Orega de matrimônio. Arrive dans le mariage là, E tu discussão. il y a une discussion. Na mama tá ok. On l'a dit bon, côté maman qu'on y a. Pastor, bon, nós sim é comunicar. Parce que vous pas apprendre à communiquer. Bon, nós sim é argumentar. Vous pas apprendre comment pour argumenter. Tu um hobby não aqui na den antias. Et un jeune, il pas ici dans Antilles. É tá comunicar comigo. Il était qu'on communiquer avec moi. Agora quando tá minha situação, Et puis il a raconté une situation. é simplesmente é mama não pode aceitar que muito tem 20 anos. C'est simplement maman pas accepter que tout le monde ça a 20 ans. Você mama se é um cos. Et puis là que maman dit un bagaille, Por exemplo, bom ter respeito. par exemple, pas de respect. Não for bem. Par exemple, Isso não, mama, não tem respeito, não, pero. não, mas c'est parce que pas de acordo com respect. mama. Mais moi pas d'accord avec maman. Casa pegar na candela nada. Et puis même côté à Kaila, lumière différente. Bom, quer saber também grande come. Ou quoi que est au plus grand passé moi? 20 anos tem, botou argumentar com ele. C'est 20 ans qu'il a besoin d'argumenter avec elle. Amém, irmão? Não se cambia a maneira de comunicar que muita. Vous besoin changer façon de communiquer avec tout le monde. Tiene de ser muito trempão. Il y a des gens qui fait ça trop bonheur. Dia persona bisami, Il y a des gens qui disent moi, se eu tenho 8 7 anos, si un petit monde qui a 7, 8 ans, então eu não assim,
toca piano e tempo. Et puis, tant ça, tout le monde apprend à jouer piano. Nós não conhecemos a fraude, sabe que tá mais farfelo. Et nous tous nous reconnaissons, dame ça, Ah não. les dégoûtant pile. Não quero vai mais depois pro meio dia. Après le premier jour, il pas retourner la caille encore. Não, botou não seguir vai. Non, besoin de continuer à aller. Botou não seguir vai. Ou besoin de continuer à aller. Alabança na Senhor. E colega sabe como eu nasci assim. Et puis, le collègue m'a demandé, moi, comment tu me fais apprendre? Posso mais ver um guitarra, depois luna ainda que mais guitarra. Parce que moi, aller avec pas une guitare, pour guitare, après moi, il pas Mais ver tocar piano, depois do luna que toca piano. Mais aller avec le piano, après 2 mois, parler jouer piano encore. Muita cambia hobby. Et si mon ali changer en pile. Botou signer disciplina e estrutura. Besoin apprendre discipline et structure. Tá passando botar smack, botar sia, botou assim com smack ou sem smack. C'est parce que vous avez un goût, vous voulez faire, vous besoin faire sans goût ou bien à goût. Que vous querez saber maman tem smack cozinhar todo dia? Et qui sont pensés maman a envie de faire manger chaque jour? Pero mester só se de. Mais vous besoin faire ça. E de quem vai trabalhar todo dia? Vous besoin ou bien l'envie de travailler chaque jour? Pero mester só se de. Mais ça doit faire. Botar pouco de ganhar lá batalha outro dia. Ni même tu pas envie la vie à cette chaque jour. Mester lá vez. Mais vous devez la vie à cette là oui. Botar signer estrutura e disciplina. Ou apprendre structure et discipline. Não tá somente botar cinti, botar hasi. Non seulement le sentir faire, responsabilidade. mais responsabilité. Também com cinti ou não cinti, Les botinho hasi. vignes, ce soit sentir ou bien pas sentir, on sait que les bagages dans la vie. Amém, romana. Anto é grande não quando tá assim, não eu não assina. Et puis grand monde pas apprendre ti moun comme ça. Como tinha já socio já escreve aí em casa. Si moun 18, 19 ans dans caille là. E nós tá com lá bunglas. Il pas connait comment laver un verre. Ensa construir com flané. Il pas connait comment pour lui passer un maillot. Bota fracassando com bota reia como mama Ou e tata. déranger ta couillon papa avec maman avec devoir yo. Foi chiquito botungo instruir e you ei. Depuis tout petit doit instruire ti moun ça. Para pôr instruir you bom, Pour apprendre un ti moun bien, vamos estima Deus mais que é you. ou besoin remettre bon Dieu plus que ti moun nan. E de dos, Deuxièmement, vamos estima é you e não bomes. ou besoin remettre ti moun nan mais pas ou même. Mas ora bota estima bomes, Parce que là qu'on remettait tout, bom que corrigir you, ou pas corriger ti moun nan. mas se eu tiki, Parce que s'ils font ti crier, bota estima mais do louco é you. vous sentez plus douleur que petit là. Anto bono polante you bom assina. Et bien comme ça, on va pas lever ti moun nan bien. Sem amor de Deus, bono polante you Ça là mon correcto. bon Dieu, on va lever ti moun nan correctement. Timbia bota hasi algo que mucha, Il va faire un bagage ti moun nan. comportar bomes vai em câmara bem hora depois, Peut-être après aller dans la chambre à crier, pero é necessário mais il est nécessaire para corrigir, pour corriger para disciplinar, Para disciplinar. é mucha. ti moun ça. Se o maior bisa, me nota corrigir me yuna para não é rápido me é maior fracassar. Si on parent dit pas corriger ti moun pour pas gagner colère sur moi-même ti un parent ça ou déranger. Amém, romana? Bom, mas se corrigir, Ou de corriger, a avó que não tá compreender, kounye a li pas comprendre. depois é agradecido. Mais après la vient dire merci. Com amor e carinho naturalmente. Avec Amém? l'amour, avec affection naturellement. Mas se sim, não argumentar. Nous besoin apprendre comment il doit argumenter. Alabança na Senhor. E yuna, Ti moun yo. mas se ona na mama e na tata, Yo doit honorer maman yo ak papa e yo. respeitar em todo momento. Respecter yo tout moment. E não tem importar a idade. Ça pas importe qui l'âge yo gagne. Anche mama vira bieu, Même si maman vient grand monde, mas te seguir respeitar. ou de continuer à respecter. Nós que tem mama nang mais grande, Nous même qui maman yo qui plus grand, e anda farfelo timbia, il pas faire très dégoûtant. não pode cambiar na idade. Yo cap changer dans l'âge ça. Portava mais yango mais farfelo também não sabe. Mais le gars plus jeune que maman pour plus dégoûtant, pas connaît. Mi mama que tinha 3 anos, Mais maman à l'âge de 83 ans, não quer pour cambiar mais. mon pas capable changer encore. Dus nós como you, Et bien nous même comme petite, tem que suportar. nous devons supporter Mas vai ser que je aller la caillou custo costan. Amém, et meu puis Senhor. avec salguin yo. Nós temos que respeitar nos mama Nous devons respecter maman yo todo momento. tout moment. Como farfelo está, Même s'il est dégoûtant, como poluche está, même s'il respeitar. nous devons respecter. Se vamos por mais, Si vous pas capable encore, bota vai bocar de outro cima trobe. aller la caillou et puis l'autre semaine retourner. Amém, irmão? Pero me se respeitar Me- nos mama e nos tata. Nous devons respecter maman nous et papa nous yo. Se respeitar nos vela. Nous devons respecter grand nous yo. Isso é mais importante. C'est très important. Pero não me se queda para fora de unidade novo. Mais il devrait être dehors unité 9 ça. E matrimônio não pode influenciar de mama e tata de nenhum de nós dois. Foyer pas doit influencer à cause maman papa aucun yuna yo même. Amém? Se você atender, você tem problema de matrimônio, Si vous avez des petits ou un problème dans le mariage, dans le foyer, dobrar o dia ora. mettez chez nous à terre et puis priez. Se não chamado, se é não chamado, Si les parents là, não vai entremeter. parle fourre bouchou là-dedans.
La que solucioné. quitter le solutionnel. Se verbo pedir consejo, S'il relo mande conseil, consejé. ba le conseil. Com amor de arriba, sabedoria de arriba. Acclamons en l'air parce que c'est en l'air que sortir. Amém? Só tem era difícil. Il va falloir difficile. Já vou juntar bel bisabo se mama. Les petits doigts relèvent, ils disent maman, É caçar dalme. madame moi, ou bien monsieur me bat Bota moi. consejer. Qui conseille pour le bali? Se bora amor e emoção de mama bini. Si là que émotion l'amour émotion maman vini, San you outro biab me mexi kubo no kime kuzeta. il dit vous dites petit l'autre fois là qu'il frappe ou nous pral brûler avec l'huile. Non. Non. Amém? So bota sinti que mexi como you batraento. Et vous sentez vous frappez petit moi. C'est vous même qui vient avec. Tá pensando que da leu, amém? Et ça doit habiter loin yo. Avec um bel amigo telefone, leu aí assim. Vous relèvez le téléphone bien loin. Tá emocionado. Si vous présent ka émotionné ou. Bota um amor bom trame, you bom mi, tanto bota dal milho. Et c'est pas vous même qui vient petit moi et puis vous battre li. Papiano sou como pastor que me emocionado, agora me dá presente. Parler comme ça comme passer moi émotionné. Parler si moi présent. Amém? Tá pensando um consejer conforme Deus. Si vous voulez savoir je vais conseil selon bon Dieu. Alabança ao Senhor e do espaço para me solucionar Et puis il y a espace pour lui-même solutionner. e caminha não por Côté qu'il pas capable. é coisa para assim grave esta ajudança. Vraiment c'est pas que la vie grave, il a besoin d'aide Botei sempre para você. ou toujours là pour petit. Amém, irmão? Nós estamos sempre, nós não me saco, não pode contar conosco. Nous toujours là pour eux-mêmes. Il a besoin de connaître que nous il besoin de compter sur nous. Perdeu a oportunidade de formar sua vida. Mais il y a l'opportunité pour former la vie. Alabança ao Senhor. Nós estamos no seguinte sheet. Alababa a Deus, aleluia. É para tudo atrás. Primeira pergunta. Première question. Com tata e mama por ajuda na junam para preparar para pôr em êxito do matrimônio. Comment on maman papa capable préparer petit Dieu pour venir gain éxito dans mariage. Que mobisame. Yuende? Bana, Il a signé ça. Ah, yo creí que usted me estaba viendo allí. Con uma batata por preparar, por ayudar na junam para preparar para pôr em éxito do matrimônio. Comment on maman avec papa capable préparer petit Dieu et aider pour venir gain éxito dans mariage. Hermana Josefina. Aquí está hermana Josefina. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga. Para mí, lo primero que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que tengan una buena comunicación. Si ellos tienen una buena comunicación con su pareja, con su familia, si los padres tienen comunicación, todo se soluciona. Porque si no hay comunicación entre hijo y papá, ellos no pueden tampoco hacer nada en su matrimonio. Amém. Nós vamos a Cristo também quer dizer algo. Se é comunicação muitas vezes é fora na casa. Et communication ça tu mon apprendre depuis dans caille. E se elas nasce de casa que a minha mama que tá tentando comunicar, S'il fait dans un caille côté mon papa communiquer, e eu também mesmo gosto. si mon appelle même genre. Uma pessoa que não tá comunicar. Il y a un monde qui pas communiquer. Ando quer saber que tu emana Cristo mais semana, segundo mim, sim. E quer saber que tu não compreender do expressão de sua cara solamente. Et puis je pensais qu'il y a besoin d'expresser à cause ça cap sorti dans figure seulement. Com tata e mãe para ajudar na junam para preparar para portar éxito de matrimônio. A mí también ensina porque prometo turcos nam este pone Dios delante. Ese está promecos que nam seja así. Tapa pone Dios delante. Pasó sin Dios un matrimonio no está ahí. Amém. Amém. Esse é uma coisa na igreja, para a parte de sei, está de mais. Ça c'est ça qui fait dans l'église mais à partir de ça besoin de plus encore. Aí mira gente não bautizada, dançando, pero toca é malo de matrimônio. Moi arrivé ouais monde qui baptisé qui danser en esprit et puis qui bagaille pas aller bien pour un mariage. Hermana Charlie. Enta llega inanang, segundo llega. Hermana Charlie. Gloria a Jesús. Sí, en mi opinión, cuando uno, porque no todos nacemos en un hogar cristiano, Así es. lo principal que nosotros enseñamos en nuestros hogares, aparte de la comunicación, es el respeto. Cuando uno tiene la comunicación y el respeto que vienen juntos, se nos hace más fácil la vida.
está siendo cristiano o no cristiano, porque la mayoría hemos conocido a Cristo ya grande. Entonces, cuando tenemos el respeto, nos podemos someter tanto al esposo cuando es inconverso o al pastor cuando ya somos cristianos. Amén. Hermana Gilcia. Deus bendicionava nos. Amen. Moi toujours parler avec petite moi. Moi mita sempre papel comigo. Mettez bon Dieu devant dans toute bagaille et si vous avez un ménage. Pone Deus dilante de turco, se bote freio. Mettez bon Dieu devant Pone Deus dilante et dirigez-vous. Deus lo guiabo den turcos. Pour faire un bon bagage, c'est bon Dieu. Se algo bom, tá Deus me se guiabo. Amém. Um matrimônio para ter êxito tá importante, verdade, é base Cristo Jesus. Semana Ubiani também tem remarque. Mita quiere que también es importante si como mamá y tata si vos no tienen un conflicto, un problema de ambos dos, para no, ahora si ellos no están presentes para no resolver el problema delante de ellos, entonces siempre tratan a estar bon con otro o contento con otro delante de ellos para mirar que está una buena relación, entonces también está un ejemplo de estar uma boa relação assim. E mais adiante nós também ouvir isso aqui também. E pedir para que parle de ça. Então isso é mais importante mesmo. E puis ça très important. Amém. Para agora discutir. Lá que vai discutir. Boca casada dentro da câmara. Um avec madame entrando na chambre lá. Ter a porta. Ferme a porta. Botar música. Meter música. E você discutir. Se você não discutir de maneira não sana. Amém. Ele se não discutir de façon que grave. Então nós temos aqui mais adiante. Algo mais malo está ainda. Eu vai aqui para bom toujours jusqu'au nier. Se mamãe afetada buscar razão se caiu não. Si maman avec ou bien papa chercher raison dans mes petites là. Coisa que minha mamãe a vezes lançou sempre. Eu vai aqui maman ele toujours lever nous avec lui. Tata pode ter falta. E diz mesmo que papa tem faute. Que da fo. Ou même rete de petite. Botada da. E papa o lié. Sempre. Toujours rete. Amém. Sempre. E nunca la permitimos. Li pas jamais permettre nous. Bisa algo malo de nós tá. Pour nous dire un bagage mal de papa não. Parce que não me se hinca e junang den e assunto. Parce que o pai doit mettre petite là dans affaires ça yo. Se você ajudança, se besoin aide, e junang não. Petite yo não. Afo, outro gente. De l'autre monde. Isso é mais importante. Ça très important. Mas Joel. O bebê nós não sabe quanto dano que isso causa muito não. Plusieurs fois nous pas connaît combien de dérangement ça cause dans timoun yo. É pleitamento. Là que gagne pleitement. Discussion. Delante de Yuna. Et puis devant timoun yo. Está afetando. Ele capaz affecter yo. Bom, mira nada. Ou pas rien? Fez 2, 3 anos está afetando o coração. Mais depuis 2, 3 ans, il était affecté que yo déjà. Hermano Joel. Aleluia. C'est parce que hermana Wendy maneira bisa. Pas beau yuna Paul tem éxito no ben matrimônio nan mestel ta mama ku yuna mestel na casa se não tem algo ou tem problema com outro nan mestel resolver den Campbell wala na drumi nan so junto na yuna no mestel wak ekosna nan no mestel da pleita ku outro dilante nan ando manan sigi e bom e hambel ku buta dunanan ando ola nan abila casa e orei nan da asinan kos maneku akunan amila ku buta asindu e kosnai esse amém de duas tarefas deuxième devoir de como era difícil para tata e mama lá na juna de liberdade uma vez na casa. Comment faire plusieurs fois maman et papa est difficile pour quitter puis en liberté une fois que yo déjà marié. Tem tata e mama, que maman et papa tem dificuldade, qui gain difficulté de lá na juna na vida de com. Pour quitter puis yo faire vie pa yo. Quem vai ajudar-me? Que laisse va aider dans ça. Ora na casa. Les que mon ti mon sa yo marié. Semana Crisma. Portar pessoa é mama e tá também só tava ter uma boa relação com o outro. Então não tem medo para agora com tanta dúvida com o matrimônio de eu também vai bom.
Amém. Dus na próprio matrimônio não vai bom. Parce que foyer pas aller bien. E na dinheiro para não mescos passa que eu Et puis mana reina. yo père pour même bagala pas passer timonio. Ando ta PC nanta intervenir den Se matrimônio. vous ça yo faut boucher dans affaire mariage timonio. E medo para eu não passa den mesmo dolor À naquela cause passa. yo gen père pour bagala pas passer même gens avec timon ça yo. De com Hoy viada difícil para tata y mamá la gana ayuda en libertad una vez en casa, Ana Reina. Bueno, en mi opinión está que habemos madres que apoyamos mucho a los hijos, aunque los hijos no tengan razón. Amén. Y toda la razón siempre la tienen los hijos, y usted tiene también que a veces escuchar de la dos bandas. Entonces a veces nosotros sabemos que nuestros hijos no están caminando bien, pero nosotros lo apoyamos. Entonces cuando los hijos tienen cualquier problema o cualquier dificultad con la casada, de una vez salen corriendo para donde mamá porque mamá lo apoya. Y yo creo que no debe de ser así, porque a veces nosotros interrumpimos las relaciones de los hijos cuando hacemos esas cosas. Así es. Apoyando a los hijos en vez de buscar la solución para que los hijos se mantengan juntos con su esposa y mantener su matrimonio, porque vemos muchas madres apoyadoras. Amén. Apoyadoras de las cosas mal hechas que hacen los hijos. Si tiene un amor enfermizo para los hijos. Yo gen un amour enfermiz pour Amén. petit ça yo. Y encuentra al hijo con el cuchillo en la mano y la mujer muerta allí. No, no, fue mi hijo. Et là que les joindre madame nan mourir à terre là et petit là couteau dans non, il va Mi petit hijo moi. no es así. Petit moi pas comme ça. Amén. Amor enfermizo, no amor de Dios. Yo l'amour enfermiz, c'est pas l'amour bon Dieu ça. Pero de con tienen dificultad para la galos. Mais pour qui ça gen difficulté pour laisser? Hermano Robbie. Pastor, a mí ta quiere que si es mayor no ha educación bon, dona un bom fundation, que tenga confianza de nada, ta quiere que ta queda en duda que yo por para arriba Sofía para por vivir la mesa. Exacto. Sí, amén. Tú lo contestas bom, pero saque ahorita busca. Toute réponse est bon, mais ça me chercher. Se você não se trabalho de mama bom, Si vous pas fait travail comme maman bien fait, você não tem todo ingrediente na com mester, si vous pas tout ingrédient yo besoin, você sente culpável. vous pouvez sentir coupable. Você pode trabalho de mama bom, Vous pouvez faire travail comme maman bien. essa mama que é mama e tata, amém? Vous dites maman et puis papa. Pero Mais que eu mesmo com sua caminha. petit la besoin prendre chemin. Pero se você trabalho bom, Mais si vous faites travail bien, vai donar tudo qual com muito mester de lugar, ou bâtiment dans tout ça besoin dans foyer, você sente tranquilo. vous sentez tranquille. Anga se vai robes, malo, bota ora pe, você se triste, pero você sente como fracassar como mama ou tata. Même si Timon là aller l'envers dans chemin, bah il parler bien pour lui, on va prier pour lui parce que déranger ta maman papa. Pero bebia dor ku bon, eu não lanta bom en casa. Mais en pile fois comme Timon pas lever bien dans caille là, Por motivo que bon não donar local como será donar, à cause de bali ça que vous avez besoin bali a. a boca casa a fracassar em parte e Ou avec monsieur ou madame nan déranger dans partie ça. você sente culpável por muito constantemente. Eu toujours senti coupable pour Timon constantement. Amém. E cada cosco robes, hermana Lina também tem remarque. Cada cosco vai robes, Chaque bagaille qui parle bien, bota clapa intervenir, ou prêt pour intervenir. você pode sentir que vai fracassar como mama e tata. Parce que vous sentez ou déranger comme maman et papa. Pero se vai donar sua boa educação Mais si vous avez bonne éducation, e muito com sua caminha, puis Timon nan prend route li, ainda bota inampe, et jusqu'à présent on l'a pour lui. pero você sente culpável, você não tem motivo para ir caminho, isso lá é tudo qual tem Ou mestre. pas sentir coupable parce que vous avez tout ça le besoin. Hermana Lina. Dios les bendiga. Sí, pastor, tocante lo que está hablando, pastor, es verdad. Cuando mi hija Angie se iba a casar, una de las primeras cosas que yo le dije a ella es que cuando ella tuviera problemas con su esposo, lo solucionara ella, porque ahí algunas veces uno ve entre parejas que discuten y siempre la mujer corre para la casa de la mamá. Al otro día se contentan, vuelven y se van, vuelven y pelean a la siguiente semana y llegan a la casa de la mamá. Entonces, ¿qué hace uno? Uno como madre, claro, quiere tanto uno los hijos que uno se llena de rabia, de rencor, y ahí es donde uno va cogiendo como rabia con la pareja. Entonces, yo cuando ella se iba a casar, lo primero que le dije fue eso. Yo le dije, usted se va a casar, recuerde que usted ya no va a estar en mi casa, que va a pertenecer a la casa de su esposo,
Entonces, me hace un favor, el día que usted discuta con su esposo por alguna otra problema, porque siempre van a haber antibajos, si usted no está segura y el problema no es muy grande, que usted quiera que diga, ya no puedo, no lo soporto más, me voy para casa de mi mamá, no venga nunca a traerme problemas, para yo no llenarme de rabia con su esposo y empezar yo a tener dificultades, problemas, angustias y de todo. Usted soluciona con respeto y todo, usted soluciona sus problemas y nunca sin faltarse al respeto y tratar de ser tolerante, porque siempre van a ver, nadie somos perfectos. Amén. Entonces usted siempre tiene que reconocer que él es su esposo y que usted tiene que ser tolerante y que cualquier situación usted llega al altar de Dios y se lo presenta. Más como ella se casó por la iglesia cristiana y ella le pidió a Dios su esposo, entonces Dios siempre va a estar en esa relación. Y yo le doy gracias a Dios hoy por hoy, porque mi hija Angie puede tener problemas, yo sé que sí, pero nunca ella ha llegado a mi casa si me estoy enojada con mi esposo. Ella lo soluciona y ella sabe manejar muy bien su relación. Y también no es bueno para relaciones suegro y cuñado, de visa, suegro cuñado, porque si usted va diciendo todas esas cosas y después viene con cuñado, relación en mamá también. Sí, es verdad. No, la que ella fue. No, que te sadio. Tem uma harmonia dentro da família. Que uma harmonia na família. Agora, se eu para mim, se casa depois coisa não vai mais, se ambos da bater que teria ficar se não. Se ele marié puis bagai parler bien monsieur, comment se bater mettre le na casa. E ele diz lá que hammer. Se ele decide por quitter monsieur. Então também por uma temporada para seguir subir depois. Donc prendre pour un moment et puis après pour continuer vivre. Parce que yueta. Parce que c'est petit moi lié. Pero pouco tu a noite bim va passer toute soirée aller venir. Tomar decisão. Prendre décision. Amém. Si nos van el siguiente, bueno, más Isaman, hermana Josefina, si nos van el siguiente, hermana Zoraida, hasta casi terminar. No puedes que termine. En mi opinión, si uno quiere ayudar a esa pareja, si por si acaso tienen problemas, lo importante es no escuchar a uno solo, sino poder escuchar las dos versiones para uno poder ayudar. Muchas veces las madres cometemos el error de escuchar a los hijos y echarle la culpa a la otra persona y no nos damos cuenta de que probablemente nuestros hijos sean los culpables de la situación. Amén. Yo ni aunque mi esposa está en error, no le cuento a mis madres, mi padre y madre. Amén. Ni aunque mi esposa está mal, même si madame ou monsieur n'est pas bon, no le digo a mi mamá. M'pas dire maman ça. Amén, porque quiero mantener la relación entre ellas bien. Parce que besoin que mi relación entre elles-mêmes bien. Si decido dejarla, entonces sí, mamá, voy a dejarme. ¿Qué pasó? Yo no escuché nada. Si me dice para quitar, me dice mamá, ça passe, me passe rien. Amén. La relación en toda la familia tiene que ser en armonía. Relation entre toute famille a besoin de harmonie. Y yo si tengo un problema con mi esposa, et si me problème avec madame, no busco solución de mi mamá, pero de una tercera persona. Pas chercher solution là avec maman, mais un troisième monde. Para counsel, para guiarnos. Pour guider nous. Amén. Una persona un monde que ama a los dos o no conoce a ninguno de los dos. Et c'est soit qui remet nous tous les deux ou bien qui pas connaître nous-mêmes. Porque si la madre dice da razón a su hija Andrea, si mamá le va a raison à petite Andrea, Maxo va a decir naturalmente es tu hija. Et l'autre va dire naturellement c'est petite fille liée. Amén. Y si la madre da atención a razón a Máximo, y si mamá va atención a Máximo, siempre sabía que mi mamá no me gustaba. Moi toujours connais que maman pas très même. Amén. Por eso busco una tercera persona chercher un troisième monde de confianza de confiance y capacidad para ayudarles. Capacité pour aider dans ça. Y los creyentes pueden escoger su pastor. Algunos puntos importantes para los suegros en esta mañana. Quelques points qui très important pour belle-mère beau-père au matin. Nos como suegro, aunque a mí da suegro ainda, pero suegro nan. Mais nous même comme beau-père. Amém. Qualquer metimento de tatanan. N'importe gens que fure bouche entre papa yo. E não permitir pareja mais discutir seu problema e resolver não. Se o papa permite pareil discutir problema e solucionar ça. Em privé. Não privé. Tá interferir com decisão personal de família novo. Et puis la interférer na décision personnelle famille ça de nouveau encore. Isso não tá bom. Ça pas bon. E tata tem suficiente confiança. Para você que confiança suffit. Para que junam resolver na própria dificuldade não. Pour quitter ti moun na yo solutionner propre difficulté yo. Bisame, é pleito entre Adam com Eva. Será que não vai?
Dis-moi, plaidement Adam avec Ève, qu'est-ce que tu es allé? Amém. Embora vai ser vaca, se vaca não comande. Il va te aller là qu'à bœuf parce que bœuf pas te comprendre. Essa dá um ronche de off. Vous avez vie retourner dans le jardin. Bim back se que Eva vai conversar. Retourner là qu'à Ève encore vivre converser. Amém. E depois de quando agora sacar fora de Hof de Eden. E après là que eu te retiré dans jardin là. E será perdonar Eva. Deus não pardonne Ève. Mas bem, so etera abira maldicionado, não? Parce que te a devine maldicionné. A Adam tá pedindo fruta só e barrière, vai me ser traduro para etera para produzir. Quando a Adam pas que fruit encore ba aller ba ça besoin travail pour te produire. E boia caso diz Eva, humbo maldita seja dia que vai colher fruta aí. Il pas capable pour dire Ève, maldicionné c'était ou même parce que dans jour que o te que fruit ça. E me se perdonar acto que Eva assim. Deus não pardonner ça que Ève te fait. Amém, siga adiante. Et puis continuer devant. Parce que senão pleito vai começar a trocar. Parce que sinon plaidement après recommencer encore. Eva vai contester. Parce que Ève va répondre lui. Ah, bota débil tu me foi minha ou t'es faible, c'est ça faut devine prendre la même. Tabo Dios a llama. C'est pas au même bon de te relais. De comba come. Pour qui sorte manger. Bota mais débil come. Ou plus faible passer. E assim é praticamente logo começando Adam com Eva. Et puis c'est comme ça plaidement entre Ève et Adam a commencé. Mais c'est pardonner ce qui va adiante. Je pardonner et puis continuer. E não tem suegra para ajudar não, amém. Pas de belle mais pas pour aider. Não, mas será solucionar problema. Eu não solucionar problème não. Tem confiança de majuna. Que confiança petit tu. Se abo como tata e mama. Se ou même comme papa, maman. A cumprir com a missão de educar não. Ou accomplir avec mission là pour éduquer yo. Maneira mesterta. Jean ça doit faire. Tempo não tá dando bocas. Jusqu'à tem la caio. No mester sinti bo mes obrigar. Ou se sentir forcé de interferir ora para a jovem no consultabo para resolver seu problema. Pour fourrer bouche là que coupe jeune ça pas consulter pour solutionner problème là. Amém. Não sentir malo. Pas sentir mal. Se vai ser com terceira pessoa. Si lá aller la caio troisième monde. E não ser acabou. Et puis c'est pas devant yo venir. Mas se botar areia. Ou faire devoir. Que dá tranquilo. Et bien rester tranquille. Amém. Se tata não há se trabalho como deve ser. Si pas eu pas fait travail, já está de fait. Ande ora ena sindra mes culpável. Et puis laisse ça tout coupable. Ora quando mira que cos não tá bem bom com a junang de matrimônio. Les que eu pas aller bien pour petit yo dans foyer. Amém, irmã. Nós vamos começar com outro tópico. Nous voulons commencer encore comme ça avec un autre topic. Terminer outro semana de hoje. Mais l'autre semaine on va terminer. Tá seguinte, já não nota 2 sino 1. C'est quando lá eu pas deux mais c'est un seul. Pergunta. Marcos 10 versículo 8. Marcos 10 verset 8. Tem relação entre mama e tata. Tem relação entre mama e papa. E ayunan. Petitio. E tem relação entre casanan. Et puis tem relação entre monsieur et madame là. E pergunta qual é essa que não tá mais forte? Et puis question c'est qui est na relation ça qui plus fort? Qual é a relação que Deus tá mira como mais forte? Qui est na relation ça bon Dieu garder comme relation qui plus fort? É relação entre casanan? Relation entre monsieur et madame là? É relação entre mama e tata e ayunan? Ou bien relation entre papa, maman, petitio? E di con emana Wendy, primeiramente, mana Ingrid aí atrás tá bisa casar. C'est Ingrid, madame ak monsieur. Pareja de casar, não passou. Essa aqui te promete relação com Deus a constituir. Amém. Hermana Josefina. La pareja, porque Dios lo dice claro, se unirá los dos y serán una sola persona. Es decir, si son una sola persona, tiene que haber más relación, aunque los hijos salen de uno. Pero para mí es la pareja principalmente, porque los hijos cuando se van, usted se queda con su pareja. Amén. Marcos 10, versículo 8. Marcos 10, verset 8. Marcos 10, 8 dice: y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Marc 10, verset 8, il dit: tous deux va yon seul corps, comme ça, yo pas deux corps, mais yo fait yon seul. Anto tocante de ayunan, et puis au sujet des petits yo, qui Bible de bisa, qui ça la Bible dit, et hombre mujer laga su mama y su tata, et femme la garçon y a quitté maman la papa yo, pebira carne ku su casa, pour yo vinn faire yon seul corps avec madame ou monsieur. Et ayunan da regalo de Dios temporal. Petit yo c'est cadeau bon Dieu temporaire. Amén.
Nós temos que educar besoin éduquer yo que pensamento ak penser que dia que yon jour não tá abandonar nós. yo gen pour yo abandonner nous. Que dia Yon jour não tá vai riba nang mes. yo gen pour yo aller sur tête yo. Se você tem pensamento aí, Si vous gen penser ça, você educar diferente. ou éduquer différent. Se você dizer muito aqui, Parce que vous avez dit moun ça, depois de tanto tempo, après un pile temps, é tu para riba supia. il gen pour le camper sur pied. Isso tá regalo de Deus. Parce que c'est cadeau bon Dieu, Tá cuidar para Deus. m'a prendre soin pour bon Dieu. Pero dime tá. Mais c'est pas pour moi lié. É matrimônio Foyer a, tá carne. et ma mariage couple là, c'est un seul corps. Não tá duas pessoas, pero matrimônio. Yo pas deux moun, mais yo c'est un corps. Não tá smelt. Yo De união de curpa. yo fond na union na un seul corps. Amém? Fonda smelt, de mana jogar. Não tá dirty. Fond. Se você dois chocolates de dentro solo, não tá smelt, dirty, vira chocolate. Amen. Yo vin fond, un seul corps na union. Amém? Não tá smelt de união de curpa e mente. Yo fond na un seul corps na mémoire. E fora de união aqui, Et puis depuis na union ça, tá saindo identidade novo. sorti une identité neuf. Amém? É algo mais que dois solteiros com a casa. C'est un bagage plus que des Solteiro com a casa. solitaires qui mariés. Solteiro com a casa. Dois sendo só com a casa. Célibataires qui mariés. Amém? Não nota dois, pero Yo pas deux, mais yo c'est un seul. Não tá carne. Yo c'est un seul corps. Em que sentido, Dans quel sens, maneira, façon, duas pessoas podem virar carne? deux moun sont capables de venir un seul corps. Que pode saber? Abrir? Sim. Oui. Ora, em casa vira carne. Les mariés viennent un seul corps. Pero em que se expressa isso? Mais dans qui ça expressé? En amor, amém. L'amour, amen. Que mais? Confiança na Deus. Confiance en bon Dieu. Comunicação. Communication. Amém. Fisicamente. Physiquement. Meta em suas vidas para o futuro. Mettre dans la vie pour futur. Nós vamos nós que de adoração também pode virar Na adoração que vai vir um seul. Amém. Diferente de saquinan. Différent de ça yo. Bota mira a expressão de solo carne. Vai a expressão de un seul corps. Amém, irmã? É difícil que matrimônio tá. Et puis regardez que difficile mariage là est. Não tá vira Yo vin un seul. Pero nenhum de parte não me se perda na individualidade de matrimônio. Bien, eh bien, aucun yon partenaire ça pas de perdre individualité dans mariage là. Amém? Andrea com Máximo te vira Maximum yo vini yon. Andrea avec Maximo yo vini yon. Andrea c'est Andrea. Nunca pode virar Máximo. Li pas jamais vin Maximo. E Máximo vira Andrea. Ni Maximo pas vin Andrea. Se não ainda brigar para apanhar de outro. Amém? Nanda vira yo vini un seul. Pero nanda indivíduo. Mais yo c'est individu. Nunca não importa mescos. Yo pas jamais capable même Não Jean. importa den meta. Yo capable c'est yon na yon met yon comunicação. Na communication. De matrimônio. Na mariage là. Pero está queda com sua personalidade. Mais il rete a personnalité li. E com sua personalidade. Et puis l'autre là avec personnalité. Pai pode virar mescos com sua casa. Pour lui même avec monsieur li. Mas tem alma de sua casa não existia. Amém. Mesmo que não monsieur, eh bien ça pas exister. Pues esta vira Eh bien, vin yon seul. É comunicação tão importante. Essa communication très important. E buscando Deus, para ter amor de Deus de movida. Chercher bon Dieu pour l'amour bon Dieu dans la vie. Te ajuda. La aider. De matrimônio. Dans mariage. Filipenses 2 versículo 3. Philippe 2 verset 3. Alabança na Senhor. Philippiens 2 verset 3. Filipenses 2 versículo 3. Philippiens chapitre 2 verset 3. Mais importante para pareja na família. E très important pour pareil famille. É nada hagais por contienda ou por vanagloria. Li dit pas fait. Filipenses 2, 3. Li dit pas fait rien dans l'idée pour faire tête nous passer pour pi bon. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ni pour faire louange tête nous, mais soumettre nous devant bon Dieu, mettre tête nous l'autre. Alléluia. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros.
Puis la personne cherche intérêt pas assez. C'est pour chercher ça qui est bon peut-être pour l'autre yo tout. Isso é o mais importante. Ça très important. Busca interesse de outro. Chercher intérêt l'autre là. Que outro tá gosta. Qui ça l'autre là remet. Que é o seu interesse não. Qui ça qui s'intéresse yo. Se os antur dos está si ele. Si tous les deux fait ça. Tá conhecer outro melhor. Eh bien nous yon vinn con l'autre plus meilleur. Amém. Alça é outro mais como mês. Ele veut l'autre là plus que vous-même. Glória a Jesus para sempre. Se essa aqui suceder, si ça arrive, esta ajuda a unidade de matrimônio. Ele é capaz aider unité na mariage. Esta bisenang, lá, não mirando cada um por lo suyo propio, pinga pessoa chercher próprio intérêt para ali, assim, sino cada qual também por los de los outros. C'est pour chercher ça qui est bon pour l'autre tout. Algo mais importante. Isso é uma coisa très important. Conhecer outro seu desejo não. Conhecer désir l'autre. Necessidade não. Necessité yo. Que é importante pe. Que ça qui c'est important pour lui. Que é interessante pe. Que ça qui est intéressant pour lui. Alabança na Senhor. Tem mulher que nos com, por exemplo, com simple, com sua casa gosta e café. Par exemple, il y a une femme qui parle mais comment mari il remet un café. Et c'est là ça acaba que ça tra café pe mes. Ça déjà dit, par contre il par contre faire café pour lui-même. Deixa eu tanto café para mim. Et chez vous pas un café pour moi là? Porque Deus não é dos man. Por que ça bon débat demain? Alabança na Senhor. E também a amor para sabe que a mulher gosta. E que ele vai falar do garçom para quando essa femme na reme. Que seu interesse não. Que isso aqui se interesse Nós estamos perguntando aí atrás, nós irmã Naomi. Que mal olvidar. Amém, etc. Etc. é parte importante da comunicação. Etc. é importante, que é comunicação. Esse é mais importante. Nós estamos mais adiante também, mais importante. É très importante, nós não devemos já. É comunicação. Comunicação. Cosmiro humano mais importante. Eu acho que é très important, frère Samuel. Não assumir que está lógico. Pas assumer que ça logique. Expressar. Mais parler ça. Pensa o qual você pensa. Diz ça au penser. Pensa o qual você sente. Diz ça au sentir. Amém. Não está lógico, ora está comendo água. O dia é lógico que vai manger por de l'eau. Não, de minha família não está comendo. Não, na família. Água para o bomba estômago. De nossa família não. Para dar manger o boedo a bombarder o estômago. Na família não. Se você água. Se ouvre de l'eau. Dois homens estão comendo, gosta tem água cerca. O pessoal diz bem chéri, ele vai manger tá de l'eau mesmo côté. É comunicação. Nós mandamos Daniel tem remarque. Comunicação está importante. Frère Daniel. Une question. Communication très importante. Tem nada mais importante em matrimônio. Para ganhar equipe importante na foyer. Que é comunicação. Que c'est communication. Conversar com outro. Parler une à l'autre. Pisa outro, lo qual você pensa. Dis l'autre là ça au penser. Alabança na Senhor. Não assumir que está lógico. Pas assumer li logique. Moi ta remen yon lumière sur dans Somme 51 verset 7. Mi que há luz verde riba e Salmo quando? Somme 51 verset 7. Salmo 51 versículo 7. Est-ce que côté David t'a parlé là? Caminho David t'a parlé aí não? Est-ce que relation entre deux mondes qui pas mariés qui ont petite? Relation entre duas pessoas não kunota casa pelo côté you. Avec deux mondes qui mariés qui fait un petit. E dois não a casa anto côté you. Salmo quanto? Parce que il dit là 51 7. Si, parce que il dit là, il dit maman papa me fait dans péché. Mi mama e mi tata a concebi-me den picar. Salmo 51 7 diz: purifica-me com hisopo e seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51 versículo 7. A ver si 51 versículo 7. 51 7 también dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco. Este dice otro Daniel. Parce que mi Bible est en français, et dit ça Siniki. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Eta bisa outro, eta bisa ela do concebi de picar. 57 é impossível. 51 7, eta bisa na crioulo? Na francês. 51 5. 5, verset 5. Amém. Aqui está 7.
He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. A minha rainha le den versículo 5 diz ça, oui, depuis me fait, moi fait ak péché nan kem. Depuis nan ventre maman, moi gen péché nan kem. Aqui na Intapapia, mama e etade David estava em maldade. Lá ele vai parler de maman, papa David te na méchanceté. Amém? Então, mesmo tata e mesmo mama. C'est même papa, même maman. Pero nós está nascer pecador não. Mais nous même nous fait péché yo. Jesse Intapapia. C'est ça la parle. Salmo 51 Intapapia, depois que David a reconhecer sua maldade que ela faz. Somme 51 parler de après que David te commettait péché yo. David a dormir com a mulher de Urias. David te dormia avec madame Uri. Então ela mata Urias. Et puis il tué Uri. Então o profeta vem dizer se depois 9 lunas. Le prophète Nathan vient dire après 9 mois. Ela reconhecer. Il reconnaît. E Salmo 51. Somme 51. É um salmo que reconhecer de seu pecado e sua maldade que ela faz. C'est un somme que il reconnaît péché, le méchanceté le te fait. Donc on tá ajude um maman tata coisa. Eh bien c'est pas petit un maman papa qui fait. Lo qual que refere não. Ça qu'elle veut dire là. Nós nasce pecador. Nous fait péché. Deus está dizendo em Gênesis 6. Pode na Gênesis. É maldade constantemente no coração de gente. Méchanceté a constantement dans quel monde. Esse é também senana. C'est ça le dit là. Então bisa que eta yuja fo. Il pas dit que c'est petit dehors. Se eta yuja fo. Si c'est petit dehors. O texto me refere na 6 então. Eh bien verset ça va référer dans lui-même alors. C'est outro discussão através que tanto mais difícil. Ça sont les discussions encore qui ont été plus difficiles. Junam de matrimônio, pero quando ajuda tu duas parejas. Petit foyer, mariage, mais qui pas petit tous les deux couples. C'est côté il dit mon père et ma mère m'a conçu dans les péchés. Et le qual que est dit l'ante ta camina que ta vista mi mama et mi papa a concebi mi dempika. Se você não sabe, nós todos agora concebemos pecado. C'est ça n'a dit là, ça veut dire nous tous nous fait péché. Me junam também. Petit moi autour. Dos pecadores perdonar. Des péchés qui pardonnent. E yuta nasce pecador. Si mon a fait comme péché. Ta nasce que ganha assim mal. Li fait avec chair. Amém. Péché. Tudo coisa bom será assim, boy é malo e sai caba. C'est tout bon bagage besoin apprendre timounio, mais ça pas bon ali que connaît déjà. Botou sinye não tira weba fo. Besoin apprendre pour pas voyager à jeter. Glória a Deus. Esse é que mene não é mano. C'est ça le dire là. Nós todos nasce pecador que tendência de que hace pecar. Nous tous nous fait comme péché, nous avons tendance vouloir commettre péché. Alabanza na Senhor. Hermano Darío, esse terminava ainda. Glória a Jesus. Hermano comandante. Vous comprenez? Salmo 51 é um salmo de arrependimento de David. Somme 51 c'est un somme de repentir de David. Ora profeta Nathan avisele. Profeta Nathan te vient dire. Ah, bote sem vergüenza aí. C'est vous même qui sans honte là. Sí, pastor. Mi pregunta está con respecto al matrimonio. Yo he entendido que cuando dos personas se casan y tienen relación sexual, vienen siendo una sola carne. Pero aquí, no cuando tienen relación, cuando se casan ya son una sola carne. Sí, ok. Pero aquí, estando en otro lugar, me enseñaron que, o no me enseñaron, quedé con duda y quiero aclararlo para que usted me lo aclare. Hay personas que se casan, digamos, por negocio, por papeles. Para la ley está casado. Ellos estaban explicando que después que firmaron el papel y dijeron que sí, o sea, ya son matrimonio hasta la muerte. Entonces, yo he comprendido que hasta que no se consuma el matrimonio, no es hasta la muerte. Entonces, ¿es así o no es así? Esa teoría también yo he escuchado. Se casaron y dicen que el matrimonio no se consumió porque no tuvieron esa intimidad sexual. Yo dis que le mariage ça n'est pas consumé parce qu'il n'y a pas de joint, il n'y a pas arrivé dans intimité sexuelle. Dicen si se divorcian quedan libres. Et yo dis que les divorcés sont libres. Porque no consumieron el matrimonio. Parce que pas consumé dans mariage là. Amén. Es algo que se mantiene también en esta obra, sí. C'est un bagage tout qui kembe de lèvres là. No es como dicen que después que se casaron y aunque no tuvieron relaciones ya son hasta la muerte, o sea, no se pueden casar nunca más. Dicen, también está donde mí esa duda. Amén. Yo tenía la posición, pensamiento que uno se case. Y pensé que un marié casado es. Se marié el marié. Pero hay también esa parte que dice si no se consumió. Il y a une partie qui dit si pas consumé. Se puede separar
y está libre. Ils peuvent séparer et puis ils sont libres. No sé si es un standpoint, punto de vista de toda la obra, sí o no. Moi, pas connais si un point de vue de toute l'œuvre là, oui ou non. Sí, lo he entendido que si no se unieron íntimamente Moi, comprendre que si ils pas unis ensemble intimement, y casaron por negocio, mais si ils mariés pour un ante négoce, pour Dios papier, quedan libres. ils sont capables Pero libres. voy a regresar tocando ese punto. Voy a preguntar para ver si es un punto de vista de esta obra, sí o no. Hermano Raúl. Y después hermana Ingrid y terminamos acá. ¿A ti más mango alanda? Amén, bendición. Sí, para Dios, aunque sea por negocio, como por conveniencia, como dicen la gente, para Dios se casan. Para Dios es cierto, porque dice que lo que Dios justifica, o sea, Dios, ¿cómo decir? La justicia que hay en la tierra, Dios la justifica, o sea. Y si buscan, me imagino yo que buscan juez o abogado. Sí, ¿no? Romanos dice que todas las instituciones Dios los instituyó, entonces son reconocidos por Dios. Esa ponencia, este punto de vista también yo tengo. Y pues a tú, muy bien, tú. He escuchado también la otra parte, pero voy a preguntar a los más arriba para saber si es punto de vista de la obra o es algún grupo solamente. Est-ce que partir ça c'est un point de vue dans l'œuvre là ou bien c'est un groupe seulement? Romanos 13 dice que hay que someterse a toda autoridad. Romains 13 dit de soumettre à toute autorité. Toda autoridad establecida por Dios. Toute autorité qui est établie par Dieu. Porque hay iglesias que dicen que yo me casé en el mundo, entonces no es ante Dios. No, Dios reconoce toda autoridad. Et il y a l'église qui dit que mon mari dans le monde, c'est pas devant bon Dieu, bon Dieu pas reconnaît, mais bon Dieu reconnaît toute autorité. Amén. Entonces, como uno se casó en el mundo, marié dans le monde, ante un gobierno, c'est devant un gouvernement, casado es. C'est marié. Pero ahora hay que ver la segunda parte, la deuxième partie, donde dicen si no se consumió, sí o no. La côté dit si consumé oui ou non. Le traigo la respuesta la próxima semana. L'autre semaine m'a venir avec réponse là. Con respecto a esa pregunta, pastor, no sé, porque la Biblia dice que serán una sola carne, pero él no especifica que solamente es en la intimidad. Ya solamente ya desde que se unan ya como ya pareja, sea por negocio o no, delante ya de Dios, ellos están ya casados. Aunque no tuvieron ya relaciones, pero la Biblia no dice que es solamente una sola carne ya por relación. Amén. La próxima semana le doy un contesta claro y raspado. L'autre semaine m'a venir avec une réponse très claire et que es nuestra punto de vista definitivo. Quizá que ese point de vue definitivo. Ahora sí, hermano Israel, lo último y terminamos. Sí, algo también que es del matrimonio, cuando uno se casa, que no, o sea, se nos quedó esa partecita chiquita afuera. Muchas veces, pastor, cuando estamos casados, el hombre cree que la esposa es su esclava o su criada. O la esposa muchas veces, cuando no se somete, quiere que el hombre sea la mujer y haga todo en la casa. Siempre tenemos que tener esa balanza, o sea, como usted dice, somos una pareja. Y el esposo no puede pensar que la esposa es su criada. Tráeme agua. O tráeme mi café. No, mi amor, tú me puedes traer un poquito de café, o mi amor, tú me puedes traer un poquito de agua, porque nosotros no somos criados de nadie. Amén. Vamos a ver todas esas cosas, amén. Gloria a Jesús. Eso es parte de la comunicación también. Es parte de comunicación, tú. Amén. Y de educación. Y educación. Gloria al Señor. Y vamos a ver la responsabilidad de cada uno. Nous parlons de responsabilité chacune d'eux. Si existe el amor, se pide diferente, amén. Y si hay esa armonía, ya sabe que a las 5 el esposo quiere su café y no hay que pedirlo. Et bien, il connaît à 5 heures, monsieur a besoin de café, sans pas besoin de demander. Pero vamos la próxima semana a seguir conversando. Es muy importante conversar. Parler, converser, c'est très important. Tocante esto. Au sujet de ça.
Hay matrimonios que se destruyeron Gen foyer yo détruit porque la esposa casi no quería la parte de intimidad porque piensa que está pecando cuando tiene la parte de intimidad. parce que yo marié gen yon nan déa qui pa vle parti intimité a yo pense son péché lié. Y Dios les dijo a ellos, únense, Bon Dieu dit yo uni procrean. et créer. Amén. Vamos a estar de pie en esta mañana. An leve camper matin. Dios danke, An aleluya. di bon Dieu merci. Dune danke, me hinta alabanza Dis a merci Jesús. matin. Danke, Señor. Danke, Merci Dios. Seigneur, merci bon Danke, Dieu. Señor. Danke, oh Señor. Aleluya. Danke, Jehová. Danke, oh Dios. Nos está alabando, nos glorificamos nombre. Grande y y maravilloso, Dios mío. Nuevo nombre sea gloria. Gloria, gloria en el Señor. Bendito sea Dios. Nos está rabo, tata. Danke, tata, por palabra. Danke para cada matrimonio, cada familia. Oh Dios mío, cada Señor, yunan, Dios mío, tata, en nombre de Jesús. Ayúdanos a comprender, Señor, nuestra responsabilidad en la familia, tata. Oh, nos aceptar responsabilidad aquí, Dios mío. Del nombre de Jesús, Dios, vota grande, vota precioso, vota maravilloso, Señor. Danos sabiduría, inteligencia. Oh Dios, amor de arriba, Jehová de gloria. Papá, si nos tarea de familia, Dios mío. Nos cada uno responsable. De hombre, mujer, y yunan responsable. Para tener armonía de familia, tata. Tata, ayúdanos a comprender eso aquí, Dios. Del nombre de Jesús, Dios, me está pidiendo amado danke. Bendicionar cada hogar, Dios mío. Me declara cada hogar bendicionado y me hinta. Del nombre de Jesús, Dios. Del nombre de Jesús. Cada hogar está bendicionado. Oh Dios, estaba pensando en hogar. Estaba bien que idea aquí. Diablo bien para destruir hogar. Pero estaba bien Jesús, aleluya, para restaurar, para destruir obra de Satanás. Oh, bendición, paz, riba cada hogar, riba cada matrimonio, aleluya. Tu obra de enemigo del matrimonio, de reprender en nombre de Jesús. Oh, muralla adelantar contra el matrimonio, hogar, familia. Ayúdame a destruir esa quitata. Sana herida de corazón de pareja, sana herida, Dios mío. Sana pareja, Jehová de gloria. Bonchón descender, riba cada corazón, Dios. Y una cara Dios mío, Señor, de depresión, Jehová, de tristeza, Dios mío, tata. Del nombre de Jesús, me te rogaba, amado danke, Señor. Amén y amén. Mi hermano Pocinta, aleluya. No que chita bien. Nuestra saludad, tú eres un ángulo de sintonizano, si nos está llamando yo. Dios está bon, Dios está maravilloso y otros hermanos siguen. L'autre semaine, n'a continué. Que parte, tú eres en nuestro papia. Tout ça, on va parler de yo. Le rôle de cada uno. Rôle chaque une foyer yo. Amén. De finanças, etc. De finances, de tout bagaille. A noite nós assim que estudo de liderazgo. Asya nous pourrons continuer avec l'étude de leader yo. Qualidade de líder. Qualité de un leader. E nós temos que parte de visão. Nous pourrons regarder partie vision. Amém. Pues escucha el mensaje de semana pasada, nós vamos repetir ele. Eh bien,